tarehe 6 nekirekyo rutaro rwo kurwanisa government rwatandikireho umwaka gwa 1991 obwembundu yo kubanza yaterwa amahiga National Resistance Army kuza kutahirira inkambi y'amahe ya Kabamba. Izobera nereza guzugwa nk'ekiro cy'obusinguzi abo kugira ngo rutaro rwo kurwanisa government rukamara imyaka 5 kandi amahiga National Resistance Army gakahangura amahiga oboto mu mwaka ogwa 1996. Tarehe 6 nekiro cy'amano mbyafayo bya Uganda ekiro kwijukwa nk'ekiro cy'obusinje no kugaruka busya. Omukoro gwo kuze kireki nuguza kubaho ibiro mukaga byo kwezi kwa 2026 rwa 5 aha chaye cha NTC omurikabare municipality kakigezo mwanyogu omu historejo ya struggle yo kutereza Uganda ekafichiringa prominent rabo kuba ekabere recruitment ground abanyakigezi bakaparticipatinga omu Foronasa bazo mu NRA kandi bari mu UPDF ko bicweke bindi ebyihanga ko kubiri so no mulimo gw'amani munonga no kushemerwa kw'amani munonga okureba amayeto to preparinga ko kuturabase okujya kuzoro nakoro igihururu iyo kureba ikatandika kali munonga imanzi kuruga kigezi ziketa bo mu bururejo aza imanzezo nushanga abamwe tibakiriho abandi bariho konka nkoko kumanya ngo ibyahandikirwe ningashe kiri kuba cyakozirwe nikiguma nikijukwa. Omugambirizi w'amahiga ya UPDF Kichoncho Tabaro yashobora kwentebekanisa ziliyoni zigendo mu misho omurikabare. Turion preparinga okucelebratinga tarehe 6 gwa 5 ebiro mukaga byo kwa 2 omwaka ogu ekikuru munonga twire ntukora ebintu byinshi munonga ekigendererwa kyebintu ebyo no kugarurira abantu ababurijo abo twire ntukora nabo omukurindi hangeri. Kichoncho Tabaro yashobora bimwe habekozurwe ubwo barukwetebekanisa zizobera kandi yashobora n'ekizusyo ecyubombekire hamwe n'izindi za project. Ibintu bijya bitkozire no mu gihe byarimu ekijukizo ekitiro mu cyaha Kabare aho bamwe ababire bari muhuru yo kuzahuri yangeri abo baterirwa amasase bakitwa nyomushana ngo mugenzi Karambuzi umugenzi Bitwari na Kanjero n'abandi abo ntugera mbere ya Souls Rest in Eternal Peace konka ekijukize cyo cyo kwijuka gw'abanyakigezi nabo bakukora contribution y'amani omukuzahura no kuretaho businje omwihangere. Minister w'ebyesente n'emirimo kandi omunyishengero habwa Rubanda East Henry Musasizi yasime emirimo ya UPDF. I want to thank you for remembering to give back to society for the achievements you have achieved as UPDF. So enyuma muri kugarura yenshi and warebe bimulimu amarwariro amashomero mainly the two and health. UPDF tukirebera harya Uganda kusha no bwizina ni Uganda People's Defense Force libererwa mutano eryamani kandi ureno businje wena arabuguha UPDF turasimira president kandi kore hurira tunguka yarangwa ahantu hataho businje onyetenyije kureba ahabwo kunda education kandi akenda konde kamushomero ngene kurabira engineering brigade ya UPDF batonde kwecho cyo kureba cyebirasibire ntubasima akwantiza kutuma abana twabacwanura ubundi mwijorerano kwaho. Izoba rya tarehe 6 niryijukwa habwo businjo bwareserweho mu Uganda amahiga ya UPDF bwa nyuma y'imyaka mingi yo butabanguko. Omujinyo mukora hizobera naija kuba umukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni
Gashakwa Nelson ahimbisibwe.